سڵاو ئەم کاتتان باش ئەمڕۆ لەبارەی پرسێکی تورکیا و باکووری کوردستان گفتوگۆ دەکەین. ئەویش پرسی دانانی قەویمە لە شارەوانی جۆلەمێرگی باکووری کوردستان کە دەم پارتی لە هەڵبژاردننی شارەوانەکانی سیویەکی ئایاری ئەم ساڵدا بە زۆرینەی دەنگ پۆستەکەی بردەوە. وەکو دەزانن لە سەرەتای ئەم مانگەدا هاوسەرۆکی گەورە شارەوانی جۆلەمێرگ دەستگیر کرا و حکوومەتی تورکیا قەویمی لە شوێری دانا. هەڵبەتە سیاسەتی قەیوم شتێکی نوێ نیە و لە باوەی سێ خولە لەسەر شارەوانەکانی باکووری کوردستان پەیڕۆ دەکرێت. دانانی قەیوم لە جۆلەمێرگ یەکەم هەنگاوی حکوومەت بوو لە پاش هەڵبژاردننی شارەوانەکانی سیوێکی ئازاری ئەم ساڵ. هەروەها دانانی قەیوم کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە ماوەی چەند ڕۆژێک خۆپیشاندانی جەماوەری بە بەشداری سەرۆک شارەوانەکانی دەم پارتی و پەرلەمانتارانی دەم پارتی بەڕێوە چوو. هەوڵەکەی حکوومەت ئیدانە کرا و دانانی قەیوم بە ناسایی و زەوتکردنی ئیرادەی دەنگی گەل ناوبرا. لە بەرامبەر ئەمەدا سڕڕای چالاکیە جۆراوجۆرەکان لە دژی دانانی قەیوم لە شارەوانی جۆلەمێرگ حکوومەتی تورکیا ئامادە نەبوو قەیوم لە شارەوانی جۆلەمێرگ بکشێنێتەوە. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە میوانداری بەڕێز حەسەن ئۆزگورێش پەرلەمانتاری پێشووی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپە دەکەین. سڵاو بەڕێز کاک حەسەن ئەم کاتت باش. سڵاو بەڕێز پات باش. بەڕێز حەسەن لە ئێستاە ڕەوشی جۆلەمێرگ خۆپیشاندانەکان ناڕەزایەتیەکان لەسەر دانانی قەویم لە شارەوانی جۆلەمێرگ چین؟ راستی جۆلەمێرگ بەرخەدانە gelê me ya partiya me û saziyên demokratîk û dostên me berdewam e. Hem Jôlemêrgê berdewam e, hem bajarê İstanbul, Mêrsîn, İzmîr, yani yên Tirkan, bên li Amedê, Mêrdînê gelek bajarên me li ber derê şaredariyan her şev saet heftê heta yazdeh şevê nûbedarî tê kirin û berxwedan dewam e. Niha jî hinek biryar hatine girtin İstanbolê meydana Kartalê ve bîstûnê pûşberê an jê Hezîranê mîtingekê mezin hemû partiyên demokratîk, sazî û gelê me hatiye vexwendin wê li darbê xistin û sihê mehê jî heman demê wê İstanbolê ber bi Jôlemêrgê ve meşek berdewam bike, meşa kolimberê qayûman û vê zext û zora li ser gelê me tê kirin. Yani biryara partî û ya partiyên dostên me, saziyên me ew e ku li hembera qayûmê heta em encam bigirin berdewam bike. Niha vê gavê rewş ew e. بەڵێ خۆتان ئەزانن لە سیاسەتی قەیم شتێکی نوێ نییە، بەڵام ئەم جارە لە پاش هەڵبژاردننی سێوەیەکی ئازار یەکەم هەوڵی حکوومەتی ئاک پارتی بۆ دانانی قەیوم لە سەر شارەوانی دەم پارتی لە پارێزگای جۆلەمێرگ و پشتی وی سەرڕایەوەی نزیکەی مانگێک خۆپیشاندان هەیە، ناڕەزایەتەکان هەیە و کاردانەوەی دەم پارتی و هەندێک لایانی و ڕێکخراوەکان هەیە دژی دانانی قەیوم لە جۆلەمێرگ، بەڵام تاکو ئێستا حکوومەت قەیومی نەکشانۆتەوە و سەرۆکی تورکیاش لێدوانێکی لەوبارەیەوە هەبوو کەوتی دانانی قەیوم لە جۆلەمێرگ هەنگاوی یەکەم نینە و هەنگاوی کۆتاییش نینە. ئایا بەڕای تۆ دانانی قەیوم لە شارەوانەکانی دیکەی باکووری کوردستانەوانی لە دەستی دەم پارتین مەترسی هەنە قەیوم دابنرێت؟ Ya siyaseta niha em bêjîn vê hevkariya AKP û MHP û ew partiyên biçûkên hevbendên wan, hevkarên wan rastî ser xêmê neyartiya îrada gelê Kurd e, ser xêmê neyartiya demokrasiyê ye. Ji bo wê naxwazin gelê Kurd bibin xweyîvîn, îrade xwe xwe rêve bibe, çaya pirsgirêkên xwe yên em bêjîn cemawerî wekî civakî ên bajar vanî çareser bikin û hînê xwe rêvebirinê bibin. Yani ji bo vê gelek ji desthilatdariya gelê Kurd em bêjî xwe rêvebirina gelê Kurd ditirsin ji ber ku şaredariyan de demokratîk demokrasiyekê ji bo hemû nasnama, ji bo hemû baweriya, ji bo jina, ji bo civakê hemû ciwanan
و چند آوان تی مشاندن بخوا باوی که دموکراتیک تبیل بونه که برفره پرسکریک تی نقاش کرن و پیلان کرن و چاره سر کرن جبوه هم حکومت هایی بلکه بصدان جاره چاپمنی ده الپارلمانتوی ده هاتیه گوتن کریار وان یک سری فاشیزمه این کار دموکراسی و آزادی و حقوق و گل ترکیه و گل کرد سرکه اجبوه دخوازن یعنی اگر بکارن قیوم سر هر دری فرض بکن ولی و جاری گل ما سری ده پیشیال بجارتنی پارتیا ما و همان بیجه پارتیا قمرگر و اوین اپوزیسیونه یعنی بیجه این دیجبر بریار گرته بو گوتنی واده جیه بو گوتن جنابه و هم قویم قبول ناکن یعنی روبریا دولت دست نسه ایرادا گل کرد و حتی تعلیقه هیا که مثلا اگر بدنگی هبه اگر رضا هبه نتنه ای کرده یعنی کارو سر جهپی سر پارتیا که دیجی بده مشاندن مثلا که همان دمی دموکراسی و جب آزادی و گریدایی نه و حقوق و گریدایی جبوه دخوازن یعنی دخوازن باجار دیجی قیوم باویج برکو رانته بوی آوائی دسته خنا او تکارن ام بین دستلاداری آخوا بدومینن لیبلی حقیقت هیا روشک نو هیا پارتیا ما و دوستین ما او پارتین اپوزیسیون سری ده جهپه هرکس ناراضی بینا خواه دیار دکه حتی هنه که نوا آکپی دیجی اوی خوی وجدان اگر بجیم پچه که و سورانید به توزک وجدان آوان هبه او جد بیجین اب نره و ری بازه همان دمی ده ریوبریا قیومان ده جی بلکه راندخوری یعنی تالان کری کرن گندلی کرن لعالی دستلاداری وان خورد کرنه ده دنگ وان ده حلاندنه که مزم خواه آنی چونکو وکی نینوکی وکی اینا وان او گندلی الویده کرنه او سازیا بلند یا جمارگری یا دولت بخواه همه افشا کرن یعنی گلن ترکیه بینه چقا گندلی لوان دران تالان کری بیجین ریوت بچه زلال بویه و همان دمه ایدی حکومت AKP ختمیه نکار ترکیه ریوت ببه مثلا وی همی چیه حقوق دور کتنش آزادی دور کتنه پرسکره که کرد چاره سر نکرنه و او ری بازین فاشیزانه بکار تینه ترکیه کتیه قیرانه که به هم پاده یعنی افصد ساله همو آلیان دا قیرانه که حسا مزن چه نبویه اجبوی چقا قایومان سرگل کرد فرض بکت تو اف داخواز یا خواه تندیتی و توجی و شر و پفچونان زیده بکه و افقا نوخ ببه یعنی وی قیرانه و مستر بسر ما کبه و پارتیا مجیو گل مجیو بریاره و البرخواه بده یعنی وصاب حسانی قبول ناکه بەڵێ بەرز حەسەن لە خۆپیشاندانەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو هەم لە جۆلەمێرگ هەم لە شارەکانی دیکەی باکووری کوردستان و هەندێک لە شارەکانی تورکیاژی خۆپیشاندان هەبوو و بۆ کاردانەوەیەک و ناڕەزایی لە دانانی قەیوم ئایا ئەمەوێ بزانم هەڵوێستی پارتە سیاسەکانی دیکە لەگەڵ دەمپارتیا بۆ پشتیوانی دەمپارتی و لە دژی دانانی قەیوم چییە بە تایبەتی جەهاپە هەڵوێستا جەهاپە لە دانانی قەیوم چی ئایا جەهاپە لەم بابەتەیە لەم پرسەیە هەڵوێستی خۆی لەگەڵ دەم پارتیا بە تەواوەتی ڕاگەیاندووە یاخود تاکو ئێستا کاردانەوەیکی توندی هەبوو لە دژی دانانی قەیوم لە جۆلەمێرگ یعنی راستی دمال وانی قیوم هاتی پکانین جهفه حیات اخوه تبلیوی برخدانه بو یعنی ام بیجین دوزا کوبان جهفه تبل بون رازی بنا خواه دیار کرد نهاج پارلمنتوی ده دو بیجه هف سروکی پارتیا جهفه دماب سروکومار دولت طیب اردوغان رونشت اف مسئله آنی زمان
و جارا دویجی دما طيب اردوغان پارتیا و زیارت کرد همان دمه آنی زمان ام بینین هفته جاره که پارلمانتوی داخویانیا پارتیا تکرن دیسا آنی زمان یعنی آلی چالاکیا دجی آلی ام بجی آنی نازمان ده و چاپمنی ده جارا یکمین ابقا زلالی جهفه برتک نشان ده اجبر کو دزانه یعنی ابقا بلدیه ستاندنا 2019 ده و یا ای سال ده دستکا گل کرد لهمبر فاشیزم جهپی را چی بو اگر ام بیجین گل ما دستک ندابانه سرکتنه ابقا مازم پک نتانی او یک یاد دویجی yani ev mesela Türkiye giştiye yani belki zextu zoravi serme kurdat ceribandırlı ama heman demi hukuka Türkiye ve azadiyan Türkiye revediçe embeci makazagona ve irada gel ev qayrana hayi hemi behev ve gireda cehpe ve dizane yani dizane ko eğer hemberi me زخت الهمبری ما بیدنگ ببه گلی کرچوا AKP و پارتیین راستگیر خو پارچه دور تیخه و اش جهفه جی هنگ دراره دور بکه و جاره که دی رئی ناده و باوری جهفه جی نایی کرن چکو جهفه خود بیجه مثلا ترکیه یا هری مازن آبوری و مثلا کرده مثلا آبوری مثلا دموکراسی آزادی وکوی داد ماکیازاگون همی مثلا کرده و گریده مثلا کردان چاره سر بکن یا دو بیجه به پارلمانتوی ده گفتگو بکن چاره سر بکن ده بیجه چاره سر نبه انجوان قیرانانه هم دیپلوماسی ده جی رومتا ما نایجه و ام ولاد دجی نکاروان پرسکریکانه چاره سر بکن چو همی دزوره تی سر پرسکریکا کرد و افشر سر پرسکریکا کرد هم باشور هم روجاوا هم باکور تی کرن و گریدایه yani cihete debini ve cari hene ki dijwartir denge xwe bilendik keto dibêje em vê qebûl nakin heman demê negorî zagone ye û make zagone ye yani eva he kiriya ra em bibêjin tundutûjiyê ye keyfiyetê ye ji bo wê hem CHP hem ev partiyên rastkerên pozisyonê ên opozisyonê ew ji devkî belkî ev partiya rastkir nerazîbûna xwe parlamentoyê de ji derve çapemeniyê de medyayê de têne ziman yani em bêjin eniyekê xurt îro servan meselane lemberê AKP MHP hatiye damezrandin û herkes dengê xwe bilind dike serî de bêguman wê berxwedana me ya dem partî diyarker be û wê berdewam be yani em hêvîdarin ku em ê nehêlîn qayyum bajarên dî bê kirin çunku tekoşî wê berdewam be AKP wê nekare vê rengî ser bikevit û rêve bibe. بەڵێ لە پێش هەڵبژاردننی شارەوانی سیوێکی ئازاری ئەم ساڵ ماوەیەکی زۆر هەبوو کە لە ڕاستیان لە پێش هەڵبژاردننی 2009 شارەوانەکانی شەو بەڵام بە جۆرەکان دیدارەکانی نێوان دەم پارتی و جاپە بەردەوامی هەبوو و بەردەوام دیموکراسی ئازادی ڕادەربڕین باشکردنی ئابووری تورکیا پەیامی هەردوو لابوو و جۆرێک لە پەیوەندیکی سیاسی باش هەبوو لە نێوان ئەم دوو پارتە سیاسیە نەها پشتی هەڵبژاردننی سیوێکی ئازاری شارەوانەکانی ئەم ساڵ پەیوەندی نێوان جەهەپە و دەم پارتی لە چه ئاستێکە پەیوەندیەکان ماوە؟ راستە ینی بەردەوامە جار هەردوو دبینن مەسەلەن بەژین دما جژنا قوربانê pek hat dîsa yanî çûn ba hevdû cejna hevdû pîroz kirin û heman meselê qayrana Tirkiye navder dijî serî de pirsgirêka Kurd û qayyûm hemî dîsa hatine ziman wekî dî jî şayet parlamentoyê de jî li tanişta hevdûne yanî ji ber ku em partiya siyemînin em û CHP li ba hevin dem hevdû dibînin
اما بيجين او بيشنيارين بخازم بكن قانون دمات مجلس كوميسيون و بيشيا اماده كاريا البرلمان توی دا کمیسیون دکن لویدجی هفدو دبینن و هفدو را داخل دایستاندن اب جهپیر هر دم هیا بلی امکارن رحت بیجین پارتیا هری دموکراتیک هری برخواده هری هشیار پرسکره کا کرد و پرسکره کندی این ترکیه پارتیا میا پیشنگیا وی هم قولانان یعنی شقامه وهن پارلمانت وی هم دکن لیدنگی جهپیجی هیا مروف تکارت و بیجتو هم دبینین جمره جی بیجن یعنی پارتیا مره بیجن دموکراسی پک آنی ناوی یعنی هر چقاب انیه که رسمی نهاد بابا کرنا برا دم پارتی و جهپی ده لی فعالیت ده یعنی کریار ده و سکنه ده دبی نزیکاهی یک هبه هم نزیکاهی و گاویجی هیش بوکو ام و باش دزانن اگر ام انیا دموکراسی و آزادی و حقوق و پرسکره که کرد چاره سر بکن مازن نکن هیچ دامت تنی تیرا هر تشتی ناکه و حقیقت که بەڵێ وەکو ئاماژەشی پێکرد لە وەڵامی پرسیار یەکەمدا لە ڕۆژەویشا هەیە لە میدیاکانە لە 29 ئەم مانگە 29 حوزەیران وا بڕیارە دەم پارتی پێم وابێ لە ئەنقەرە و ئیستانبولیژی ڕێپێوانی جەماوەری ساز دەکا بۆ لە دژی دانانی قەیوم لە شارەوانی جۆلەمێرگ دەکرێت تۆزێ باسی ئەو چالاکیێمان بۆ بکە یعنی هەنگاوی دواتری دەم پارتی لە دژی دانانی قەیوم چینە yani rasta beriya qayyumê jî beriya hilbijartina jî partiya me biryar gelek cara da ji gelê me re ji gelên Tirkiye re daxuya kirin ku vê carê qayyum çê bibe em ê heta du mahiyê li ber xwe bidin û di vê biryara me de gav paş da avêtin wê nebe و حتی آنها جوش با چالاکی هاتنه کرن و جیانی زبا بیستونه مه المیدان قارتال نافچه استانبول و میتینگه برفره همو سازی دموکراتیک صندوقا و گل ترکیه و این کرد پارتی جدا هاتنه بخوانده و تبل ببن و سه مهجی و استانبول لبا جولمرگه و مشک همان دمه بکرن به گمان مش و گلک روژا من روژا ویده گریدایی و او باجارن اما بیجین آن باجارو کن او مش بگهته و بوان دران را دایستاندن بکرن تبدیبونن نوی چه ببن یعنی پشتی و مشیجی اگر انجام نیستاندن بگومان پارتی و جور به جور چالاکی جدا جدا پک بینن و بدومینن یعنی آرماچه و حتی دماهی برخوادان و سرکتم پک آنینه وکی دیجی روشا زندانان و امرالیه جیش پل برچاوه بوان و جگردایی و حمی هزاخوه بخنه مریتی و امل برخوا بدن یعنی بەڵێ بەڕێستان باسی ئەوتان کرد بە بەشداری ڕێکخراومەدەنیەکان کۆبوونەوەیکی جەماوەری گەورە دەکرێت لە 29 مانگ لە ئیستانبول لە کارتاڵ ئەو پارتە سیاسانە بەدەر لە جەهاپە چ پارتێکی دیکەش بەشدارە لەگەڵێەوە و پشتیوانی بۆ دەم پارتی و لە دژی دانانی قەیوم لە شارەوانی جۆلەمێر اولا راستی نها او کمیسیونا وی کیوه خواندنه اشکی اما بیجین بریاره که هرینگی گرتنه سر وی آگاهیا من تنه لی استغمین دکم سری در جهپه و او پارتین چفکر پارلمانتوی ده جید گرن و مرا تف دگرن مرا تف نگرن و صندوقا و سازین سویل آن مدنی دو بیجینه دموکراتیک و تفل ببنه یعنی پارتیان راستگر اوین اپوزیسیون هنک شوان ویب سمبولیک تفل ببن آنه نه از وین نزانم راستی از نکارم تشتاکی بیج بەڵێ دەستخۆش لە
پاش هەڵبژانی سیۆیکی ئازار ئەو شارەوانانەی دەمپارتی بەدەستیان هێنایەوە پێشتر قەیمی بۆ دانرا بوو لەوانە بۆ نمونە گەورە شارەوانی ئامەدوان ئەوانی دیکە دەرکەوت کە دەسەڵاتە قەیومە لە چەند ساڵی ڕابردووی پێش هەڵبژانی شارەوانیەکە پارێکی زۆر بە هەدەرداوە پارێکی زۆری شارەوانی بە هەدەرداوە قەرزێکی زۆری شێناوتە سەر شارەوانیەکانی باکووری کوردستانی لەسەر ئەوە دەکرێت تۆزێک ڕوونکردۆمان پێ بدەیت ڕاستە ینی هەواڵی مەدەما هاتنە سەر بێژین ئەرکاخە و ڕێوەبەری بەلبژارتنێ مەگردەست و هەواڵێن مە دەست پایویرا خۆکردن ینی سەری دەبەری خەدانێ دەینێ وا باژارانە چنە چ گەندەلی هاتنەکردن بێ حقوقی هاتنەکردن وانە هەمێ هاتنە تەسبیتکردن یانی هەمش ئالیە هەواڵێن مە هەفشارەدارên me ew hevalê spor bêjî de hatiye tespîtkirin wekî dijî me caydî got saziya bilind ya jimargerî heye ya dewletê hemû saziyên dewletê salane têxit ber şopandinê û raporan dinivîsin ka karê kedakirîne bi hukukî kirine an gendelî têde heye an tune yani daha rapor hatine ifşakirin û hevalê me jî hem ev rapor dîtine û çapemeniyê de ifşakirine hem bi yek û yek dema hatine ser erkaxa û rêveberiyê jî şopandine kontrol kirine vana hemî hatine kevşkirin yani milyara milyonan gendelî hatiye kirin hatine deyndar-kirin êşxwe ev qayûma wan ji ber wê ye yani ew pareyê ew diravê ji bo gelê me tê ku qaş û xizmeta gel bike wî bajarê bike wa kunda bike navça bike nahêlan xizmet bî wê bidkirin çilê dikin bi hîla fatura çê dikin mesela tiştê bi milyonekê hat bikirin 10 milyon îşa didin milyonkê belkî xerc dikin 10 milyonê wê têxin berî kaxa û didin hevalbendê xwe ev tiştekê zelal bûye gelê Tirkiyeyê dîvê dizane ji bo wê ji xwe gelê me her carê wan qayûman em ê bêjîn di rêdke Enqere reî nas tênine yani têde tiştekê serbilendî tune ye ev hatine kevşkirin hevalên me alî heqûqî wê hem seril dozgeran û teftîş müfettişan Arabî dibêjînê evên tişopênin wan bixwazim bênin bi raporan bidin tespîtkirin û heman demê bidine darazê yani wê gilîl wan bêkirin wekî din jî tabii bêguman gelê xwe re saziyên xwe yên demokratîk re rêveberên me çiş destêwatî dîsa wê xizmeta gelê me bikin û pirsgirêka wan çareser bikin yani ev pêvaji û berdewam e بەڵێ بەڕێز حەسەن دوا گوتت یاخود شتێک هەبێ بتەوێ بیڵێ من پرسیارەکانم تەواو بوو فەرموون yani daxwaziya me ji gelê me saziyên demokratîk sendîqan ronakbîran hukuknasan hemî civaka Tirkiye ê ku vê rewşê re girêdayî em bêjîn li ber bandora zext û zora wî dijîne hêviya me ew e li dora xwepêşandanên me û bertekên me û hêzên demokratîk bibene yek hem kolanê bi xurt yani şeqamê bi xurt bikar bênin hem alî hukukî ve li dora vê heqîqetê bibine xelek û heman partiyên opozisyonê serî de CHP em hemberê faşîzma heyî mil bidine mil û hem alî dîplomasî de û hem alî parlamento de hem alî şeqamê de em tekoşînê bilind bikin qayûma ji halê rakin pirsgirêka Kurd û ya aboriya civakê û bê hukukî û bê azadî û hemû pirsgirêkên heyî bi hev re çareser bikin û ji vê dojehê ji vê cehennemê em derkevin
بەڵێ بەڕێز حەسەن ئۆزگونێش پەرلەمانتارە پێشووی هەدەپە زۆر سپاس کە لەگەڵمان نابووی هەر شاد بیت. سلااو ڕێژوەرەش گەلێ ماڵە. بەڵێ بینەری زووم لێرە هاتنە کۆتایی گفتوگۆی ئەمڕۆمان تا کاتێکی تر هەر شاد بن.